Keblei pi baro asha ketup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kesengi kilong. Hadian be blacklist kat santli berngem umentri rangba banyai beteng lada don bom petiau. Mar arhajar tingka sam UMLA ke South Shillong constituency Shillong yeng beduk halaban. Nok senyang gedong lapalang ya ke Don Bosco Youth Center Corona ke daki marbam kum kejengirap ikinong pang corona. Rakhe ke KSU ya kelingku sengiyap bashispa praphun riu jong utirot sing sim bat ha kelingku sengiyap ke bashispa praphun riu snem pliu ba met ba lingdo ya udur mot bashirin yeng jong klawat kari hamairang bat mentangin phaji ki khubor bakam benya haka review meeting balalong haka khatn riu terik unaitung arajar arpoi umintri rangba ukonrat ke sangma uloong bakarai ban blacklist yaki khatsantli ki firms la shim halor kanongrim bagi claim la ban pendep iksurok bahap hapo ka project pradhan mantri gram sadak yojana habakren chikilat pathai khubor umintri rangba uloong ru baladalap yanu nangni shakmat bamtri hok ya lagi kam kinsele dak beting e yakini ki brio this kind of detailed monitoring and we're actually able to then push, and after pushing many such projects we have been able to close, and that is the reason why in the last few years we have seen that Government of India has increased the sanction as well as the financial outlay for Meghalaya after seeing this particular dashboard and seeing that we are actually giving a better performance. The utilization is taking place regularly, and actually the works are being finally completed, projects that are even pending for many 15, 20, 18 years, which really spoiled the entire fund flow and project allocation for the state at that point in time. So this is how we are moving forward in this, and based on this, we were mentioning last time, you were asking about blacklisting. So 15 firms have already, or contractors, the process of blacklisting them has already been initiated. And more will happen. So we've been doing, it's all based on this particular dashboard, and we're looking at people who have not performed well. We're looking at people who have taken multiple projects and not. Of course, we give a chance. We are not being very rough with people saying that anybody who does this, all will be terminated. It's not like that. We try to be fair. We try to give an opportunity. Once we see that the contractor or the individual firm is not serious and not taking any action in spite of repeated reminders and opportunities being given, then we initiate the process of blacklisting. So as of now, as I mentioned, about 15 firms, the blacklisting process has been initiated. So this is what we have for PMGSY, and you can just show the mother app once. I just want to show the pregnancy thing also, just can go back on that. So in the same dashboard, as you can see, we have this mother program. And obviously, similarly in this program also, at any given time, the list of all the districts is coming up. UMLA jong South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ulasam daga song pisa mar arhajar tingka sheki South Pat li kilong ying ki bakam duna ka yok kokot haga shnong laban haga khatnyau terik mentau benai naitung arhajar arpaway. Haba ai jingkren hagani kesngi uba Sanbor ulai thu bula dep sam kumba South li kidong bat 6000 tli kilong ying haga South Shillong constituency kat ba sa shpau tli kishnong unsawan ai ka jingirap hakisngi ki bandangwan hadin baka sarkar kala ai lat ban pindon kam hadu san phaulak na ka special urban works program ne ka MLA scheme na ka benta banirap ikbay kendu jing na ka daw jong COVID-19 but ulai thu ru bahak constituency ka jinglut banirap ikilong ying ki bakham duna ka yok kokot kan poi kumba shikro tam bat na kani ka san phaulak baka sarkar kala pelat un sa pendapat na ketulop jong u ya ka badang duna 90 and 50 lakh has been earmarked, and last month, based on this notification, I along with the members of the MCIC and the South Shillong, we are funding committee comprises of all the Dorbar Shillong, the village council, the societies, the NGOs, which falls under my constituency, the 19th South Shillong Assam Club, and unanimously we have taken a decision and we have given a liberty to the respective Dorbar Shillong and its CCMT members to select the genuine beneficiaries who are badly affected by the lockdown. That is those people who are badly affected are those taxi drivers,
hawkers, daily wages, domestic workers, daily laborers, physically handicapped, then this porters, the drivers, and those street vendors, the hawkers, where their shop and establishment and their work place has been shut down for 2 months by the imposition of various SOP of the government. So we have thoroughly discussed with the Dorbar Shillong and its CCMT members to see and to identify door-to-door at your respective locality only those genuine people who are eligible to get this kind of scheme. Hakalingku sengiyap kabashis pa prapun rius nem jong tirot sing sim pli ulam phanga ying dorbar thau an uba met pa lingdo hakajing don ringkat lang usim kahima nong klau ki dorbar shnong bat kiwe de. Ya umot Bashirin yang jong klawat kari utirot sing haka khatniau terik mentau benai naitung arjar arpui hamairang kumshi benta ban kenmau burom bat ban pensa na me ka kerteng jong uniu klawat jong kari ubaya kun persya bat ban yo laj lot nya gajing sensya don bor haka sorkar pareng ngarang gadang gedung itu puyo na sokmen haka beli bakal dikuranta wood ila ai di thoena manganya cekmak haka beli bakal beautification ya kini kamalan berperang. But haka tu bukor nak bentah ya udi umat sim yang di dong tirot sim. Ledon bok la persang manwa limbaga arts and culture. La kan director of arts and culture but nilai keren besar. Nilai kita mengimpat dansa kita. Tambah dan lain ini kimat. Ibadat sena, bat ibadat order. Orang yang kita hidan bat organ depannya. What ngelakuan bat ngalai keren. Kalau director kita organ kita kepuat. Bangal kepada di sumhal dalam aisy. Bahawa lagi jintit nanti balai tua yang bau ni mau muat ila kot tenda nabo dok senam arja kan beri penyok but lada likely di company di bawah tap tenda ban snai dulu mau muat but the way the company nabo Kolkata ila finalize balai itu yang anak kalian untuk korban, ketika form kebajikan itu dibuat kelen jompa India, kaki bagi don, bagi orang yang okay, wood ngalah paket no, yang ni umat, jom tirot sing, but kira ai sumhai bangan bohong ni, apa mainan, tinggal semua menong. Kumshi benta ban kenmau burom ya kelingku sengiyap kabashis pa prapun riu snem jong tirot sing uklawat jong gajat ben riu haka khatniau terik mentau benai naitung arajar arpoi ka kenhon jong kari khasi riders kala letbu sintiu ha udur mot Bashirin yang jong tirot sing ubadan hamadan yoring heb lain kra Shillong. Hakani kesngi la ajing kren nau President jong kari khasi riders u badondor maulong ulapen pawi gajing sngongu ik sorkar jela wat happening jong klam COVID-19 ke sorkar jela kala ailat banit bu sintiu ha umat jong tirot sing ban kenmau burom yu niu klawat kajat ben riu. Klok khasi riders kumju members bi poilang bakumju ngai khuble ya ki nong Shillong jong kapait ke briu nyu terap ba haiding dap lengku jong sispa prapu Rusnam jong tirot sing ukawat kari jongi kumsi bentau la lan ladi bersa banyap namta kari banyak berneu jongi tengiru kum ka seng duki sama jongi riders lima apna kanda ai kajing pulai kajing tomat sprang mo yu flor kari jongi mla kanda ai kajing nak kajing kemen marba kani si kalau sini kepa ni baru ka rekasi kat mau ye uni flor jongi kumjuru nya kublai ya ka sarkar government ke ailat ngiban sim kini kepenta ke belum hari sini berkunjung yang aku boleh ki iway iba kamu
yang ni keluar jong kawat beri jong terap kumju ngai kubler itu yue ke bom yolat ben wan kumuni kesengi lagi supet bagi don hiang ke nakaliang jungi hi tangkatai ngimdon sibon kian besbun. The embodiment of a legend on Kaktin Nongway, Kabamut, Kajingwan Longdo Uriu Idri, but Kabada Shongs by Shisha, Hakari, but Kajat Benriu Kasi. Kum Kadak Kajing Ibu Romeo, Klawat Kari, Pa Im Tirot Sing Sim, Hakalingko Sngiyap, Kabashis Pa Prapunriu, Mentagasngi, Kinongya Lambat Dekot Ka Nyautrep Integrated Territorial Organization, Hito, Kilayalit Bo Sintiu, Haumot Sanam, Jong Teu Klawat. Kahito kapinkan mawi ka sorkar bayo uput usam kari deban pinbet da kajingetip lem bat kajat benriu shalendet bat baki dulir jong kajat benriu kim day satya kinong kenti jongka ni kinu kiriu kwan mentoy shimet. Kajingwan kajunggu seni sesla berkai dari persat musim jauh nang dunda sakri banjadai kari pakajat sendriu tengingin ha kawai ke masjid ke baksai bahas ke sarkar jongga Meghalaya ba isu pengilak dawa ngingin budin bat ya katole khamtam ko bang yong ban penhet penjilan reta na kebentang bagin yok kam jam kini senda na ngingin yai budin batop konkret ya kejingi ki kini disamla ke bas khamat khamtam gi boundary issue gi bengisat pendik lengar Nidai bantit yala kiriti ke doktor bad gahok nong sinsat nong benti kejongi kumba hakamoto kejongi galat hok freedom kejing lai duat justice kejing besar bad service kejing sakri ya sakri hok na benta kari pakajat benriu kani kadai kesin baka kari kan pay phang bagi samla kelak kendit benriu banjale nakada benta kadawa jong kari pakajat benriu jong kebrih nyau trap taai bagani ka message kan long ka basay bat ngi kan turu ja porok hat ki parado parasnam bagi day bakin long insim senrang bangin jabut ya kan uksa jong utir sing to ki gelara baka white ka sti henre ngin pulong sa daga kulom kata atiar jong ka jingjop bat lada don kam kumbang ila da benset bangila da smai haka confusion jong ka hito balagi lada ngi don kam bangin sim ya ka jam ban IT no ya ka jing im da benta ka daw ba jong geri nging la long ki balan len la dia ki balak loy ade ta shaban pungkot to nginjar sa pat nginjar kan hoy Islam ka brih nyok trap bat freedom justice and service Kakasi Students Union minta kesengi kala rakhe kalingkho sengiap bashispa prapunriu jong klawat jong kajat benriu nyautrep utirot sings im da ka bapelong ya kajingkan mau burom yu hamadan yeuringhap habding lat nkra bat nong thamai Shillong. Hakani kesengi ladon ru kajing bu sentiu haumot jong tirot sing hakati kajaka bat yo ru ikajing kren na kinong elam jong samla pule bat sing bhalang. Haber keren hakate kesengi Presiden ke KSU uba lambok star marngar ulong ba ke KSU kala pelong ki babun ki jingeki bania dai la ka jong gari bat kajat benriu henry hadu kini kesengi ke sarkar kampat shim nasional wat tangkawe kaan kabaya dai bat kani nam jong wei na kisim bakrau kisim badonam bat ila ro banong bau dai wei nek takiriu lan lade hakate kabri hu trap ke jongi banje kun persak ya kibor kibana sabar ya persang ya keban tombor ban kni jentet jika hok ba ikhtiar jongkari ba kajat penreu hakis pak snam dio manswa andrai kai bang akwa bandong kam tam ji kistamla kiba long kinong teng bat kinong pentulun ya kasalan tem ban sakri ya kari ba kajat penreu gende peteng gumta kalong kajing ijri kada kamdai kabasuki phalo tang sipang por handai kajing ijri polisian kaju kersoi nak tolong jong jengbut jong perkat kamensiam kata kalong banlen lade nam takari bakajat penreu berkawai bat kata kaju kalenti hakis pak snam ki mon maswa mirang ya keren bat idang pure ke histori hindrai takaju kamensiam jele haduk ini kesengi kadang par bat kadang yai kersiu ya uwai poi du khat jong kajat penreu bangi de pai khmat ban sotu ki ai kita kimat ki jingi ki bangi kum ki samla kam tam kum kali ke pateng ta ni hapan teng ye jingi de kat sebengi fai ki jingi sudah kum kari ba kajat penreu bat kum kejalai bro kawai handai preng jong kita ki jingi ki ba fer ki bangi ya kendu kum kajat penreu ki jing terha ki bahar kom handai kwa sos kem galong hadu umta kajat penreu
kampat semladon setra jong kariat henrai kadon preng jong jingile kata kamadan kema. Habakren hagatigas ngiu President ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Wilbert Rani uloong bekising beper kila jipin sngawi ke sorkari kijing beper jong karib kajat penriu Henry kita kijing dawa kila syukala tangkum kijing perta hari klau. Ubak Rani uloong bekinong mi khamat kimde ban superkhat tang ye kata kijing jit nong mi khamat Henry kide ban pentikna bakarib kajat penriu kadon hapdeng kijing scam bat kijing shngan. Uri frau jong kajat penriu kijing ni. Maksudnya cibut ni apa? Nyo bandan lang kumni baro ban sajikan mau. Walesi kapor kapakim, kapor kapa. Lesi ngim dolong lanjut namar kejing don jong kani kaklam, kabalawan nakani ka hakini ka sela jong kani ka pertai, keleng kiri jong ka pertai, bar kari ka jong ni rukumju. Handai kani ngidang don ban yemi lesi namar ba ngimla ban syong ayeng, ban syu kan mau na yeng lani ban syu klemi sekmat ban wan ban bu itu seperti yang ni. Ban yenu jor ki kam ki bakrau jong ni uri krau jong ka jat bendri ko jongi ngara so tenat ban ngada ai khublai 6000 mu ek khasi student union kabala penyang yang diumot deling ba ka jitre sitom jong pi kasang ke siu ka bangirung yo ban ya wan nang hang ni ban ya bu senti ban yo ban ya kenmau ya ki kam ki bakrau jong ni uri krau jong ka jat bendri ko jongi utirat sing sim ban ngasngo bakani ka Shillong sim ko jungui ka jat menri ko jongi kadang ne bakadi ban ne pateng la pateng walau layap wala ngila kenmau ki spa tali ki snam jo ka jingyap ko jongu ngareng nong ipi ko ki samla ko ki parat khot ko ki khot jong ka jat menri tongin kenmau ba hado menta udai usim jong ka jat menri ko jongi wala umdan shu ban ngi dang dai ki sipai Kibrang sa aksla pertai ban buat ya kanuksa ka jengu ban buat ya ka jingelam ka jengu ban yele nam ta ka jat benri ka jengi mar hado menta ka jingele jengi kampat kut ki bubun ki jinge bakum ka jat benri mi kendo ka jong ret pat ka jengi ka jing syak khnyat jengi ki wei pat ka jat benri ki ba he pan Kipat ba kathan mawati kilay kendo jing hakaliang kapisa pilan hadin ba kabang kabagi jukin show bat say pisa kalakhang mentala bun sngi halor kani ka jing kipat ba kathan kilay kren bikinong panyat chnong ban pet ban khmi lem ye ka jing jing kipat ba namar kim yo ban say pisa ban the ki jing don kam jing ki kham tam kum hakani kapor ba ka jingling shop uknyang jing pang COVID-19 Kon shop nga penitui lade bangati ba Thomas Mukti bat natri wi ki longsan june ka rai nong tham bat makwa man pa hone ye ka jing jung kane ka dong bat ka thai mo ti jungi ba ni don tang ne ka wi ka bang ba ya kane ka bang ru menta la lai sing so sing la khang ka namar ba la don wi u nong tre jung kane ka bang ba la yo positif te na ta ka dau ba ki pa ba jung kane ka dong bat ka than jungi hapo mo ti ye kendu sipun ki jing ha ka ba ki bru jungi ki mot ban litro ki pisaru nomyo su namar ba don tang ko ka bang ti nakaliang jungi kum ki nok sansar jungi ka ran ni kwa ye ki bor balor badai pet ka badai bat ki bang bikin thai khmat sen ka dong ka than jungi bikin yarab ban pet lem ban bu su pat ka bang ti nakaliang jungi kum ka dong bat ka than ni karpan siki bikin subhaban sunai lem ban pet ya kan ka dong jungi bat kene ka bang ka don tang ka wei bakun thup hadu lai pho support li gi snong te nak ta ka dau ya kan du sibun gi jing ka sorok ro ka basniu ba ki pa ba jungi ki ya kan du ya kan ga jing ba ka sorok kalong ka ba jingai bat sorok ro kalong ka basniu te nak ta ka dau ngi perpan syaki bor bhalor bakin subhaban yarap lem ya kan ga dong bat ka than jungi te tang kini ki kintin ki ba naklen jungi ki nong sesar jung raj bat gane ga dong ka than ni perpat syaki bor bhalor bakin subhaban pet isni lem nak panta jung gane ga dong than jungi bless you Kawai ni gidong ke sor Shillong kalapalang parmau menta kesngi kalano sinyang Shagadon Bosco Youth Center Khubor Na Ka Jylla kra Shillong deki marbam banyatun rong lemia ka jingis lok jong Don Bosco kablashim ye ka jingkit kle ban ai jing sumari ye kitu ki bapang nok nyang jing pang corona ye kite ki jing ai sngoba la pediang do director ka Don Bosco Youth Center uling do soble Michael Makri
Habakren hakatika sngiu Director ka Don Bosco Youth Center ulingdo soble Michael Makri ulai thu bekinong pang hakani ka corona ke Kim Don Kamban siu AA namar kani ka jaka sumar ka penbiang yakabam batru ik dawai nakaliang jongka. Nagaling Don Bosco Youth Center Khubor Na Ka Jylla tidak lagi tunggu ya baru kita lihat ini nak support mau itu masuk ni ai ka di sumar free education. Kami untuk makanya ke government kaba ni nagaling Don Bosco di kuapan penyak dan tahu nagaling Don government tu nak support ke jarak ini tentang didawai dengan tentang di muka bentuk di Kinampang di ai ini nak government tu dari nadong sedong di persiang di dalam kabam ka dawai ke sini yang ini nadong dari nak support molong lagi belum diberi kiba bun di bawah ai ikau dan ai dikur dan ai ini income nak dapat di Kinampang di hak teng di Kinampang hak teng di nurses ni dengan promosi nurse hak teng jong di baru ni ai play ibun ni kita lah ai ni bam nak kita jumi di lembaga ni ka video di kuatan terus sakiwe kalau ada don ibangi mesin tempi di Shillong ibamua dan poi syaki hospital nomor 7 hospital Shillong kebadan untuk kata-kata kebun kita shifting balik di corona center di hospital Andre nak apa dong ini hani health center minum charge AAP nomor ini baru kita kucing air tu haji di yung di parlok di beton dan tak tahu tada kedon Jepang di Mesem dan Jepang di Mesem tada mana-mana bayo yang kena Jepang kuan si center ni sumar iki ni sai kata nila panai tanpa bertunjuk itu ikut dia what thing banyak bagi syong hiying penpur pra pensapra di kena Jepang ya di bahir Mesem dan la pertemuan sini nama kalau untuk kerja isolation center kata kidon ini kita yo yang kejemput so one thing one saya center but saya di sumar nang batin kod ditang gini kitin kebetulan baki kebetulan di video Meghalaya ASHA baru di kawan na berita kono ai di teaching ai na berita di Nampang sini padu na berita ini lesi bol le cukup kita itu Nakaliang ubak kentiu ula penpawi kejing sngongu ya Don Bosco Youth Center kebala kloy bani tenrong lem ya kejing kibala mi haka imlang salang. Ina kalian kesnong lapalan itu power kejing ya kejing bini kesentai canda apa lasang mai kani corona center apa nak menyerap sebun ya kini bedok betul apa ya syong atau haki home isolation semua kerja kadang kejing menta kini lasang ya ka home isolation di lasang random testing lagu kalai turik di kini kes kami minta semai jadi nomor kejing spread syong hiang dengan sungguh ya Israel belakang society hari ini corona center apa si ai di semua free nadong sedang di lembaga jengerak di Shillong juga Shillong juni ini menyalakan ai jarak ya pada di tempat minum kami kebahi Shillong baret dari ini persangsu penuh menyerap kami smart dengan sungguh ya madam video madam share ida kartri dari setiap magistrate dia minta ini berbot dengan contoh engkau yang tadi semua ia kedua motor institusi berakui bagi para pol para makli para simcai ini kam please move on. Bat daki tuki khubor ngila poi syakabakut tak haduk pengindesem biang keblesibon.